aku khususkan decakan case pacaran. Muntut dari kisah nyata, ada betul demi cinta. On teleponan de ambunan, tak teleko pokok pengang. Abi baby tak ngabes situasi, demi pujaan hati. Kau isingi berhati, afisi sampai mari. Tedunga minta perengi, engat keng lalake bini. Video call sampai ngide, mi pas tada bukto buka. Capok cinta mendadak, manco rasa martabak. Tapi bila patah hati, rame neng story. Pacaran larang, ngunceng tentu na pangeran. Dari nikah yuk taretan, ambui cara pacaran. Dia jelena setan, sema buta pikiran. Se sayang cintain, kadang teki cuduna oren. Masa depan tak berenang, bila sibuk diayanga. Cowok mancen tak sakoni, teti budak mereng bini. Demi teking sesa kerak, cowok banyak teti budak. Pas angkui akalah, ayo pas blok nomera. Cukup ambu car pacaran, pekei hubungan na. Cewang muang betona, takut beni cuduna. Bila haram pakun haram, nikah hukum dalam Islam. Cekik maksa jaga rasa, cukup ambu ala kotu.